RedBlue JD. Mu bihugu byose byo ku isi abari imitwe kabuhariwe ya gisirikare ikora akazi gateye ubwoba, akazi kadapfa gukorwa n'abandi basirikare basanzwe kandi bakagakora neza cyane ku buryo boherejwe muri misiyo biba byitezwe yuko izagenda neza 100%. Ku rundi ruhande ariko wirengagije yuko iyi mitwe iba yaratojwe mu buryo kabuhariwe, abangaba nabo ku rundi ruhande nabo baba ari abantu. Hari igihe rero bagira gutya barangiza bakisanga mu bintu bidashobora kugenzurwa, bigatuma rero ubutumwa bahawe budasozwa uko bwari bwarapanzwe. Hari n'igihe abangaba kandi bahura n'indi mitwe kabuhariwe y'ibindi bihugu, nabyo rero bikaba byatuma havuka ibindi bibazo bikomeye. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe misiyo zakozwe n'ingabo kabuhariwe z'ibihugu binakomeye cyane ku isi, ariko kandi bikarangira izi misiyo zose zitagenze 100% uko zabaga zapanzwe. Ab'ingenzi muri izi misiyo bakaba barahasigaga ubuzima. Ku mwanya wa 10 muri zino operasiyo zakozwe n'ingabo kabuhariwe ariko kandi bikarangira zitagenze uko zapanzwe, turasanga ibikorwa byo kubohora imbohe muri Yemen. Ibi ngibi bikaba byariswe Yemen Hostage Rescue Operations. Mu mwaka wa 2014 umutwe wa Navy Seals wo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagerageje igikorwa cyo kubohoza imbohe zari zarafungiye muri Yemen n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Iki gihugu rero nubwo cyari kirimo ibirindiro by'ingabo za Amerika, ntabwo byabujije yuko kiza no kubindira ibikorwa by'iterabwoba. Mu bantu bari bafashwe bugwate rero harimo n'uwahoze ari umunyamakuru w'umunyamerika wari ukomeye cyane witwaga Luke Somers. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo wari ukomeye cyane muri no misiyo, aho byari byavuzwe yuko ari umwe mu bantu b'ingenzi bagomba kurokorwa bakiri bazima. Uyu mugabo w'umunyamerika ariko ari waravukiye mu Bwongereza, yabaga muri Yemen ubwo yashimutwaga mu mwaka wa 2013 agatwarwa na Al-Qaeda, uyu mutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe wa Seals rero ubashije kubohoza imbohe zigera ku 8 ndetse wivugana ibyihebe bigera kuri 7. Nyamara ariko uyu munyamakuru n'izindi mbohe zigera kuri 4 bari bimuriwe aho bari bafungiye mbere ko kino gitero cyo kujya kubahoza gitangira. Nyuma rero akurikiye ibikorwa byo kumuhoza na bagenzi be, ariko kubw'amahirwe makeya ubwo hageragezwaga kumuhoza bwa kabiri, Somers n'indi mbohe barakomeretse bikabije. Abashinzwe ubutabazi bagerageje kubavura uko babashije kose, ariko ntibyagira icyo bitanga. Iyo mbohe yindi yo yaje gupfa mu ndege bacyuye, mu gihe Somers we yaje gupfa nyuma gato yabagezeho bari bajyanwe ku bwato bwa gisirikare. Nyuma y'iki gikorwa igisirikare cyanenzwe kunanirwa gutabara Somers, nubwo izindi mbohe hafi ya zose zo zari zabashije kubohorwa. Ahangaha kandi hakaba haraniyongereye yuko n'ubundi izo mbohe zo zendaga kurekurwa. Iki gikorwa nubwo aricyo cyabashije kugeraho, ariko kandi ab'ingenzi muri kino gikorwa nabwo babashije gutabarwa. Ku mwanya wa 9 turasanga igikorwa cyiswe Bravo 20, umutwe wa Special Air Force wo mu gihugu cy'Ubwongereza ufatwa nk'umutwe w'ingabo zidasanzwe wa mbere ku isi kugeza ubu. Nyamara ariko n'abasirikari batojwe neza ngo bashobora gutungurirwa ku rugamba, ibyo ngibyo ni bisanzwe. Ibi ngibi rero ni nabyo byabaye kuri uyu mutwe mbere gato y'intambara yo mu Kigobe. Kugeza n'uyu munsi hakomeje kugaragara ubuhamya buvuguruzanya ku byabaye mu by'ukuri muri kiriya gihe, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bari bahawe buno butumwa ngo bari bahawe inshingano zo kwegeranya amakuru ndetse no gutegura aho bazajya bagenzura ibikorwa byabo mbere y'uko ingabo zo ku butaka zitangira ibitero. Ku rundi ruhande ariko undi wari kumwe n'uyu nguyu watanze ubuhamya avuga yuko ngo bari batumwe gusenya imbunda z'igihugu cya Iraq, baharurira ingabo ziteguraga gutera kino gihugu. Wakwibaza uti ahakurikiye iki nyuma y'ibi? Mbere gusoza ibyo byose bari batumwe, ahantu bano bakomando bari bakambitse hahise hamenyekana, maze bitumwa hagabwaho igitero n'ingabo za Iraq. Byabaye ngombwa rero yuko zino ngabo z'igihugu cy'Ubwongereza zihamagara zisaba yuko baza kuzikura aho hantu. Ahangaha rero aje kuvuga ikibazo cyo kutumvikana neza kuri radio, maze birangira rino tsinda ry'abakomando kabuhariwe ritatanyirijwe nyuma y'imirongo y'umwanzi. Nyuma yo gutatana rero bamwe mu bagize rino tsinda ry'Abongereza rya Special Air Service ryari ryoherejwe bagiye bicwa umwe kuri umwe, abandi barafatwa, aho umwe wenyine ari we bashije gucikira muri Syria nyuma yo gukora urugendo rw'ibirometero 180. Abandi basigaye bafashwe baje kurekurwa nyuma y'ibyumweru byinshi cyane barakorewe iyicarubozo rikomeye. Imyaka mike nyuma y'iki gikorwa kitagenze uko cyari cyateguwe, abari bakirimo bagiye bashinjanya ko umwe ari we nyirabayazana ko ubutumwa butaragenze neza ndetse n'urupfu rwa bagenzi babo. Bivuga yuko uyu mutwe rero wari warahawe izina ry'ibanga rya Bravo 20, na n'ubu ngubu ukomeje kwandikwaho ibintu byinshi byaranze Operation Desert Storm, ndetse kandi ukanakurwaho filime n'imikino izwi nka video games byinshi cyane byo kugaruka ku buryo kino gikorwa cyagenze nabi cyane.
Igikorwa cyiswe Eagle Crow turagisanga ku mwanya wa 8 muri Operasiyo zitagenze neza uko zari zapanzwe. Umwana wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran mu myaka isaga 40 ishize nabwo yigeze yifata neza namba. Abayobozi b'iki gihugu cya Iran bakunze gushinjwa gutegekesha igitugu ndetse no kubangamira ubwisanzure bw'abaturage. Ariko kandi ubwo habagaye impindura amatwara muri kino gihugu nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubuhangange bwayo zakojejwe isoni. Iki gikorwa cyiswe Eagle Crow nicyo nyirabayazana kuko gukozwe isoni. Ni igikorwa rero cyari cyateguye ku bufatanye bwa CIA ifatanyije n'umutwe kabuhari wa gisirikare witwa Delta Forces ndetse n'undi mutwe wa Rangers, hagamijwe nanone kubohoza imbohe zari zifungiye muri Iran. Byarangiye rero zino mbohe zitabohojwe neza, maze bituma na Perezida Jimmy Carter atakaza akazi ke. Bivugwa yuko imitegurire mibi n'ibikoresho bitameze neza byatumye bona ubutumwa busubikwa kandi bugasubikwa abari babutumwemo bose bagize aho bagombaga gukorera. Ibingi bariko nabwo aribyo byabaye ikibazo gikomeye ahubwo cyabaye ubwo bangaba bateguraga kuva aho ngaho ngo basubire iwabo. Habaye ikosa ryatumye kajugujugu ikora impanuka maze igonga indege yagombaga gukoreshwa mu kubatwara. Abantu bari bayirimo bose icyo gihe bahise bitaba Imana. Mu gushaka kuhava rero n'ubwoba bwinshi cyane byabaye ngombwa yuko hasigara kajugujugu 5 zose zari zimeze neza, harimo n'ebyiri zahise zinjizwa mu bikoresho by'igisirikare cyo mu kirere cya Iran. Nyuma yaho imbohe zendaga kubohozwa azahise zimurirwa ahandi hantu, maze amahirwe yari ahari yo kuzibohoza ahita yiruka muri ako kanya. Izi mbohe ariko nyuma zikaba zaraje kurekurwa nyuma yo gusinya amasezerano ya Arga, bivuga yuko na n'ubu ngubu akigira uruhare rukomeye mu mubano wa Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7 muri bino bikorwa bya gisirikare bitagenze neza uko byari byapanzwe turasanga igikorwa cyiswe Red Wings. Iki gikorwa cyagizwe mu ruhare na SEALs ndetse n'umutwe uzwiho kugaba ibitero by'indege wiswe SOAR. Cyateguwe rero agamijwe gushyira hasi abatalibani mu misozi yo muri Afghanistan. Ni igikorwa cyari cyateguranywe ubuhanga bukomeye. Bwa mbere umutwe umwe ugizwe n'iyi mitwe yombi waregeranyijwe. Ni umutwe rero wari ugizwe n'abakomando bane ba SEALs woherejwe gutata ariko mu buryo bw'ibanga rikomeye. Kubwo ibyago bano bakomando bane baguye mu gace k'abatalibani batabizi. Anga rero habayeho kurasana maze bagira kuri 3 muri babane bari boherejwe bahita basiga ubuzima. Haroko kumwe wenyine ahise woherezwa byihuse bagombaga kubatabara. Abangaba nabo bakirijwe za RPG n'amasasu y'imbunda ntoya. Indege imwe yakajugujugu yitwa Black Hawks noye isiraswe igisasu cya RPG maze irahanuka, ari nako bakomando 16 bari bayirimo bose basiga ubuzima. Bikaba byaratewe no kutumvikana neza kwitumanaho byatumye batabasha guhunga ngo bave muri kano gaco k'abatalibani. Nyuma yaho wa wundi warokotse muri abatalibani bane yaje gutabarwa n'abaturage. Nyuma rero yaje kwandika igitabo cy'ibintu yabonye icyo gihe gihita kinashingirwaho akurwa filime yiswe Lone Survivor. Igikorwa cya gatandatu kitagenze uko cyari cyapanzwe ni igikorwa cyiswe Day of the Rangers. Uru rugamba ni rumwe mu zo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazibagirwa zarwaniye muri Afurika mu mwaka wa 1993. Ni urugamba rero Amerika yaburimo abasirikare bagera kuri 18 ndetse kandi runakorwa filime yiswe Black Hawk Down. Icyari kigamijwe muri iki gikorwa ni uguta muri yombi bakomando wari umuyobozi w'inyeshyamba, aho byari biteganyijwe yuko isaha yonyine ihagije kugira ngo kino gikorwa kibe cyarangiye. Nyamara ariko nyuma yuko muri kajugujugu yari gucungira umutekano bari baciye ku butaka ihanuwe, ubutumwa bwo gufata inyeshyamba bwahise buhinduka ubwo gukiza amagara ku bari batumwe. Ni ibintu byahise bikomera cyane, aho amagana y'Abasomali yahise agota ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mogadishu. Icyabaye rero hahise haza imodoka z'imitamenwa za Division 10 y'ingabo za Amerika zari mu misozi zifatanyije n'ingabo za Loni. Nyuma yo gufaka kino gikorwa rero ingabo zo mu mutwe udasanzwe wa Amerika zose zikaba zarese zikurwa muri Somalia maze zirataha. Ni kimwe mu bikorwa rero nabyo bitazigera byibagirana. Ubwicanyi bwabereye Malot ni ubundi bwicanyi butazigera bwibagirana. Igihugu cya Israeli cyagiye kibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba kuva cyashingwa mu mwaka w'1948. Ibi ngibi rero byatumye kino gihugu gishinga umutwe w'ingabo zidasanzwe ushinzwe guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi byaturuka hanze cyangwa se imbere mu gihugu. Mu bikorwa bya mbere umutwe wakoze rero arimo icyari kigamije kubohoza imbohe zari zifungiye mu majyaruguru ya Israeli ahitwa Marot. Icyo gihe rero ibyibe by'abanyapalestina byafashe bugwate abantu 115 maze bisaba Israeli kurekura imfungwa z'abanyapalestina bose yari ifite. Nyuma yo gupanga neza mu bwitonzi, abakomando wa mutwe wa Israeli bigabanyijemo amatsinda abiri maze batera inyubako yarimo zambohe z'abayisiraheli. Kubw'ibyago ariko abasirikare bo mu itsinda rya mbere bananije irindi tsinda ryagombaga kwita ku muyobozi w'ibyihebe.
Nubwo bino byihebe byose byarasuye mu gwerekanya amasasu kwabaye, ariko kandi umuyobozi wabyo we yabashije kwica imbohe nyinshi cyane akoresheje grenade n'imbunda y'amashini gun yari afite mbere yuko nawe yicwa. Mu mbohe zose zari zafashwe izijya kuri 25 zose zaguye muri kino gikorwa, ukongeraho ibyihebe bitatu. Nyuma yaho Israel yagize umujinya maze ijya kwihorera irasa ku bigwi ibyihebe byitorizagamo muri Libani. Iki gikorwa kandi cyanatumye yashinga umutwe ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gipolisi cya Israel uzajya ubasha gukumira ibitero by'iterabwoba. Igitero cya Masapano Crash turagisanga ku mwanya wa 4 mu bitero bya gisirikare bitagenze uko byari byapanzwe. Imitwe y'ingabo zidasanzwe Special Forces ikunze kwibasirwa mu bihe bikomeye cyane mu bihugu bikunze kurangwa mu makimbirane imbere. Urugero rutangwa n'urw'umutwe wa Special Forces wo mu gihugu cya Philippines uzwi nka Special Action Forces wakunze kwigaragaza uhangana n'abakomuniste n'intagondwa z'abayisilamu bakunze guhangayikisha kino gihugu. Uyu mutwe rero waje kwamara ku isi yose ubwo atakazaga abakomando bagira kuri 44 bose bagapfira rimwe mu gikorwa bari batumwemo. Bivugwa yuko rero cyabiteye ari ukunanirwa guhuza ibikorwa ndetse ngo no kwivanga k'umupolisi wari wirukanwe muri kino gikorwa, maze bigatuma guverinoma ibura abasirikare kabuhariwe igihugu cyari gifite icyo gihe. Nyuma y'iminsi mikeya ibyihe byari bigiye guterwa icyo gihe n'ubundi byishwe n'abagize uyu mutwe bahorera bagenzi babo. Igitero ku nyubako ya Bin Laden turagisanga ku mwanya wa 3 mu bikorwa bya gisirikare bitagenze neza 100% uko byari byapanzwe. Iki gikorwa cyateguye kigashyirwa mu bikorwa n'umutwe udasanzwe w'abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzwi nka Navy Seals. Burya ngo ntabwo cyagenze neza 100% nk'uko benshi babyibwiraga. Ibanga rikomeye kino gikorwa cyakozwemo rero naryo riri mu byatumye kitagenda neza uko cyari cyapanzwe. Bivugwa yuko aba Navy Seals bagira kuri 24 begeraho Bin Laden yari yihishe baturutse mu gihugu cya Afghanistan. Abangaba rero baje muri za kajugujugu ebyiri zo mu bwoko bwa Black Hawk, ariko izi kajugujugu zari zahinduwe mu buryo moteri zazo itari buze kubasha gusohora urusaku ndetse na radar ntizibashe kuzibona. Ubwo izi kajugujugu ariko zari zegereye inyubako Bin Laden yari arimo, imwe muri zo yahise ikora impanuka, pilote wayo ananirwa kuyigenzura ihitigwa mu gipangu, ariko kandi nta musirikare n'umwe wigeze uyigwamo. Abasirikare rero bahise bakora icyari cyabajyanye maze bicosama Bin Laden ndetse banabona inyandiko zitandukanye zirebana na Al-Qaeda. Ya ndege yaguye rero ikaba yarazanye ibindi bibazo bibiri by'ingenzi bitari byateguwe. Icya mbere nuko indi kajugujugu yagombaga kwitabazwa bibaye ngombwa bitari yahinduwe nk'ebyiri za mbere ku buryo urusaku rwayo rwashoboraga kumvikana. Icya kabiri rero nuko ino ndege yaguyeyo yagombaga gusenywa kugira ngo hatazagira amabanga yabona ubutumwa azajya hanze. Ni ibintu rero byari bigoranye cyane yuko bikorwa bucece kubera yuko batifuzaga yuko ikigo cya gisirikare cyari hafi aho kiri buze kumenya ibyabaye. Nubwo byagenze bityo, ukuntu kino gikorwa cyakozwemo vuba vuba nanone cyatumye ingabo za Pakistani zitinda gutabara. Ngo mbere yuko indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-16 igisirikare cya Pakistani hagera, kajugujugu zari zikiye abanyamerika zinatwaye umurambo wa Bin Laden zari zageze kure zisubira muri Afghanistan. Ku mwanya wa 2 mu bikorwa bya gisirikare bikomeye ariko kandi bitagenze neza uko byari byapanzwe, turasanga imbohe zari zafatiwe mu ikinamico ya Moscow mu gihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya ni kimwe mu bihugu byagiye byibasirwa n'ibitero by'iterabwoba bya hato na hato byiganjemo by'imitwe y'iterabwoba ndetse n'iby'ibindi bihugu. Kimwe muri ibi bitero rero kandi cyaguyemo abantu benshi cyane nicyo mwaka wa 2002. Ahangaha rero nibwo itsinda ry'abanyacecinya bitwaje ibirwanisho bigaruye icyumba cy'ikinamico cya Dubrovka mu mujyi wa Moscow maze bafata bugwate abantu 450. Nyuma yo kubafata rero basabye Uburusiya kuva muri kariya gace ka Chechnya. Perezida Vladimir nk'uko azwi yanze ubusabe bw'ibyihebe ahubwo ategeka umutwe udasanzwe w'ingabo ndetse n'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha bizwi nka FSB wagiranya na FBI yo muri Amerika ugaba ibitero muri iyo nyubako hifashishijwe imyuka ya gaze. Iki cyemezo cya Putin rero cyagize ingaruka zikomeye ko cyaguye imbohe zigera ku 130 zizize byabyuka aho byari byapanzwe ko biriya byuka byose biri buze guca intege ba rushimusi. Nyuma y'ibi guverinoma byabaye ngombwa yuko itanga ubusobanuro yihagararaho kuri iki cyemezo, ivuga yuko n'ubundi yabitewe nuko yari yatangiye kwakira amakuru yuko imbohe n'ubundi zari zatangiye kwishwa kare. Iki gikorwa ni kimwe mu byari byatumwe n'ingabo zikomeye ariko kandi kitagenze neza uko cyari cyapanzwe. Igikorwa cya mbere cya gisirikare cyagenze neza ariko kandi ni kibuko cyari cyapanzwe 100%. Ni igikorwa cyo kubohoza imbohe z'abanya-Israeli mu gihugu cya Uganda. Iki gikorwa rero kikaba cyariswe Operation Thunderbolt.
muri Isiraheli ngo ntabwo ari ibanga yuko benshi mu banyapolitike b'ingenzi muri iki gihugu baciye mu gisirikare. Ibi ngibi bikaba bitanatangaje kuba benshi muri aba minisitiri b'intebe b'iki gihugu, bikaba binavuze ko atari ibintu bitangaje kuba minisitiri b'intebe bose baba baraciye muri wa mutwe w'ingabo zidasanzwe wa kino gihugu. Uyu mutwe rero wagiye ugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare mu mateka y'Isiraheli. Muri ibyo bikorwa rero akaba arimo n'igikorwa cyo kuboza imbohe z'abanya-Isiraheli zari zashimutiwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda, ubwo abagenzi 248 bari mu ndege ya Air France bashimutwaga n'ibyihebe, indege bakayijyana ku kibuga cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Icyo gihe rero umutwe ugizwe n'abakomanda 100 b'Isiraheli waregeranyijwe. Ahangaha wari ufite misiyo yo kujya kuboza imbohe bivuga yuko zari zisigaye, aho muri 248 abagera ku 106 aribo bari basigaye. Ni nyuma y'uko rero nyinshi muri izi mbohe zo zitaturukaga muri Isiraheli zari zarekuwe. Aba bakomando bigira inama yo kugera kuri iki kibuga cy'indege bifashishije Benz Mercedes y'umukara yasaga nk'iya Idi Amin Dada, bashaka kujisha bari barinze kino kibuga. Abari barinze kino kibuga ariko bari babizi yuko Idi Amin Dada yahinduye asigaye akoresha Benz y'umweru. Bareshe kuri Benz yari izanywe n'abanya-Isiraheli, maze abangabo babonye yuko bavumbuwe bakomeza birukira aho ziriya mbohe zari ziherereye. Mu kurasana rero kwakurikiyeho abari bafashe ziriya mbohe 3 barishwe. Ziriya mbohe nazo zabashije kurokorwa, ariko kandi wari uyoboye abakomando bose ba Isiraheli ariwe Yonatan Netanyahu, akaba n'umuvandimwe wa minisitiri w'intebe Netanyahu, nawe yaje kwishurwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe ubwo bavaga muri iki gihugu basubira iwabo. Nubwo byagenze bityo ariko rino tsinda ry'abasirikare rikaba ryarabashije kubohoza imbohe zose zari zisigaye maze rizisubiza muri Isiraheli. Mu myaka yakurikiyeho kino gikorwa cyaje no kujya cyitwa Operation Yonatan mu rwego rwo guhicyubahiro wa mukomando mukuru wari kuri abakomando bose babigizemo uruhare. Byinshi muri bikorwa tumaze kubabwira nubwo hari ababiguyemo, ariko kandi hari n'akamaro kanini mu by'ukuri byamaze. Dusangiza igitekerezo munsi utubwire muri bino bikorwa byose mu by'ukuri icyo wumva cyagenze nabi cyangwa se kibabaje cyane kurusha ibindi ari ikihe. Wadusangiza igitekerezo ukatubwira niba hari ibindi bikorwa bya gisirikare uzi bitagenze neza uko byari byapanzwe. Wanatubwira kandi muri ibyo byose tumaze kukubwira icyo utekereza yuko cyagenze nabi cyangwa se kibabaje kurusha ibindi. Ndagushimiye cyane iyo twagiye muri kino kiganiro, wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza.
uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD itaraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. RedBlue JD.